first allocation, second allocation iphumele number kanjalo ingakho ukubona ukuthi lana ke la uyabona ukuthi nayi city yaphuma 737 15 14 kanjalo okubaleka kakhulu la niyabona ukuthi lamaqembu lana eqala ku first round ebengatholanga lama city ayi final athole through i remainder including NFP. Ingakho ke NFP ithole iCity bafowethu asingakubangi lokho lama vote la percentage awasebenzi masebala ama city njengoba ngabhayela nje awasebenzile anywhere kuyi formula. So benzama ukuchaza ukuthi bafowethu asingadidisani iqiniso nje ukuthi iNFP iCity iyayithola ngokwe proportion lento ke ibizwa ngokuthi iproportion sukuyenzela ukuthi neqembu elincane likwazi ukuthola iCity. So ngiyathemba ukuthi incazelo yami yanisiza ngexesha ibe yindi kancane ngizama ukuchaza ngesizulu kunzima ukuchaza imaths ngesizulu kodwa ke ngizamile ngethemba ukuthi izozwakala ukuthi iNFP ithole kanjani iCity.